Hadien ijiatan ra kari ini wadab hak arpa witrik Thadlaskeiñ i wadawan ra ye klat ki arngun. Hadien watan ra katrok ye ki cibai cikon ki wadang lai luti. Hewa ukon wa arsnem da klat ukat wa kabay dang em go haperdi icha sumar. Wai kewiwan ka kari iko wa cak ban da klat no uwaya ka. Kamte ene ka singine liang u MLA ka jawai u wailan miki shela. Dekut ya langu ya ka District Road Safety Committee ne benta u ya perkat ya perlu yumun. Wole iyi ra iyi ya ki thaw wa bu he ma ya ki kari walai hasarong. Kam jule ya ki pajba walai luti. Hagayalang wadapan mana hall ka highway sajan kanan Thadlaskeiñ de emlang na do ki bor district uditi o ka West Giant Hills ka chnat Pulin ka chnat PWD ka chnat Icha Ikhia ki waya akhmat chnong ka mukhla pelun wa kiwi. Hadien gayalang dalai lipai leseli ya ki thaw wa UM kam wole yi re yi khnang yo lai ne jia wasngau si ya ki kari kam jo ki bro ite to he benta usrok wa jia ya tanra kari ini wadab Thadlaskeiñ wa nei ni wan dalai ki chnong mo kundur he benta usrok wadong bha I wa jia ikla itanra kari ne por chepor. Hagani ka singi walai lipat hamo kundur de emle go bigatrok wadano charot usarok yosar ne daw wo miyedi uwaya wo yakun penjam ya ka kari tadong charon. Uwailan miki hawa kalam wagi wathok kubor ongu ha ibenta usarok Thadlaskeiñ da phah wo chimkhia chna ki luti lai kajan ne bha to ka thaw wo boon ki pajba walai luti wo kantup na do ki khanna skur na jrong wo bo le ki speed breaker khnang yo changai ki pajba khlem dak ta wan ye sakut kari Naite hamukundur wan ko man ka thaw wa dong bha wei go wan ra ijia sngau si ne wajia wa bonjai ongu wa emkam wa bu ki daki chin wa che kam ju ki speed breaker dang na jangai khnang wa ki kari le open jam gi chwa wa poi he thaw wa dong ni gesni nagaliang yonga hadien ke tu ke jingjia go snyau si kini gesni ku dep jan waro jan wa to hidua po jan tian re ro me khalia hidi yogi wa em ke tu ka accident ko da jia go wi ke trok da kala go hai tai ha Thadlaskeiñ itu te korap pan phala itu ho ki accident jo yoi nagi sngi henry gi ka go pan phala itu to ka bru go lai luti mo ke pedestrian te dep ne te da tanra ke tu ka kari te ha go wa de do ye men sen yong wi khnai wadang arsnem yu ba ke tu ka manbei te wat ke tu ka manbei la kam man ka te man go critical em go chapo hospital but the tb so we know driver yong ke tu ki eco le da klar hai tu ban ke tu ka kari te dem te dang em le chile so ngut ki wada mensu te hadien ke jingjia ke tu nagaliang go nga yo mut penman go nga ga jing snyau khya do katte wa wat ki bru ki walai chusurok lan man safe de gi te nei te down nei liang yong nga da khut o ya kanika district road safety committee ko ko chair do au deputy commissioner ha ke jing em lang yong ka transport department dem nei te ka police department ka health department ka PWD pat kam ter dan ni ke sngi da khut lang le gitu ki he yong ka bukhla hi bro ko wi ku da pan snyau sket ke jing snyau khya do katte ne ba ki paj ba kam man katte snyau not di gulai nei tui thau te yo hi le tui thau le man yu man safe ya ki nong lai nong wan pat wat ki driver ki kari le to kat wa khen ka tu ka thau te we duna ki ni ki signages mo ki sign board kam ter te nei te daw nei liang yong ngan ni ke sngi te da wan no de te da pan mani ka meeting da him da ong ye ki le khnang wo chim khia gi wo tho lat e tu ka thau yo pun chna ya ki footpath khnang nei benta ki pajba ki khna skur ki walai luti nei tu man ga sngi mo ko yoi to bon bha ki walai luti nei tu bat kam jo le da pi le ki wo bo ki speed breaker ki wa klem dak ta ya traffic te khnang henry ka main focus to ya safety te kabat kam ter yo hadien ga mo hadien wa khut ni ga yi te yo le was ka wim to dukat ya ga tai ka hamukhla henry yoi ga ni hamu kondur hai ni le yoi ga ni ga sharp turning point hai ni yoi ga ni la to nga yo la kam man ka sngi bai ka jing hab yong gi kari tengah ke ho nei liang yong ga PWD yo na ka por repair go ya ga tu ki crash barrier ki ni ki tai tang henry ke jing snia go yong nga to ga focus ke yong I to man go kaman wo pun slow down ki kari dang naneng mo khnang chwa speed up ki tani te daw da appeal ki ne yo bo ki yo speed breaker but kam jo le yo bo ki ya ki proper signages khnang wa mo kam ga accident prone area le ne there is a sharp turn le ne kam te ki reflector khnang yo pun cautious le ne wo yo ya attention yong ki driver tani te da em lang ki wa he ne yang ka mo kondur le ter la lipat yi wat ya ka tai le te yo luti te da yo ile ka assurance ne ka liang yong ka road safety ne kham tam ne liang yong ka PWD central department wa uchim khia gi helor kani wo pen le smart kat we wala khnang wa ki nong lai nong wan bat kam jo le ki driver ki yong I mot yo man safe ki ha ka jing la luti ki yong ki
ka jing sket gate ne ba hadien ka jing ya kelamin ni le chem hai te wa to wa there is a huge gap mut ka jing ya sia thu ne ba dai na liang ng road safety le dong wi wa to me nyu surok to dang pai dang yo da na hai mo te na ka liang yong ki le na ka pot bon sin da tho gi chi thi ki reminder ne ban ta wo ne ba sia thu wa to ki point out don hi gi ni to accident prone area tang han re ka fon to wan ga na ka ministryแต่องค์กิจภากิจกับโปรเซสเลยนักเลี้ยงยองงานระดับโจรนี่บัดว่าดาวร้ายกันนี่แหละจาก state government ว่าโตอูเอ็มมีก็ dedicated fund ในบ้านมันโตอูยังงี้ they will pay proposal ว่ายีในบ้านที่นี่โต it's a very serious more it's a matter of life and death ยองกีน้องลายน้องวันแต่เช้าทุ่ยแต่งาดาร้ายกันนี่แหละขนังว่าอุบันโจรจาก state government ว่าชิมยากับ decision ขนังโยเช้าทุ่ยในบ้านกับองค์พินนี่โตกันนะให้กับอ๋ออย่าเนาะตายกี่praki dan ngakam ong ni ngak clear ke direction ong iki wato wa yukrum emiga kan ke road safety committee lada pi daw duk pi yo no tai tenga dak u appeal ya ke state government tau mg ke dedicated fund ki wo hak ka disposal yang kan ke committee khnang wa hewan won por in emergency le ne em kam gi te yo yo ke pengkai kam te ni ke wa man ke win issue ko dak wa race